challenge. Which perennial challenge? Kidu ta drought. No mohoro wa perennial challenges. Yes. Drought, famine, harsh weather, floods, earthquakes, turemas, rides. Ake ndugi koragwo wi perennial problem wi muno thiini wa riri this middle class apartment. Yes. Twanari horo wa irathi cia meikarire na muno na wa ingira Eastlands ri itingitwo apartment ni flat. Jira ngurani ya apartment na flat. Ndi kwira kaho na hates. Yes, apartments are service. Na hates nacio muno ni kugura andu maguraga. No ni guoko kwa flat ri thina ukagira riri you see mundu wothe agithi gukombora flat ri wanjagia the natural way single room aitho kaje mavati ni woka ukite. Yes, ugakinya riu kwa one bedroom riu kaja guthie flat. Yes, flat riu ugathie two bedroom na flat is predominantly ri itikona structure infrastructure muno horo wigie parking. Yes, ti nyingi na namenya andu aingĩ ri kuringana research ri magura ngari makinya gikiro gia 2 bedroom house. Hapo ndipo mtu ananunulia gari. Hapo ndio mtu ujipiganisha ukagura kawadinga. Ukauga pata ni karagutwara hari urenda. Yes. Ukagura ngari yaku uragirwo ni nguo cianikitwo pending kuma hau ri ugithie wagia family thia 3 bedroom and by design and by God's blessings ukiuma 3 bedroom waku. Yes. No ni utanauma ko 3 bedroom thi gwaku ri ni hakona perennial challenge ya parking thiini wa flat. We na mutoka iro nyingi ri itikosi yakirwo parking ya guku rungu landlord ni ona gite pesa nyingi muno. Ona gwaka nyumba te yo ri is quite a challenge financially. Yes. Tondu wa mbere ni ambaga gatara ni arabatara nduka inya haha face. Chokyo mwira tige space empty. Ati muigiragie ngari riu ukora parking ikoro guku nja na no mwaka umenye mathaa tondu muno wa parkiri no mwaka weterere mwene nduka ahinge na hingaga thainya. Yes, guthie thainya na mbauni ona ni mubarabaragia ni mutumanagira ta kirore kana waseni ahingire nigetha miturumithie nduka-ini gwake eigana na ruthingo heka mutoro ya mbaya karugo kaigwa ya haruka wacoka mitwara kahora nginya hau ke hau nduka-ini ruthingo-ini riu murango-ini wake wa cuma umenye no uri ukirio kirori kia iria gioka urero werie ngari kwa wasego itwa iria na no ngari ya iria yukaga tene yukaga kenda ikumi ngari ya iria irokaga tene. Yes. Na ni ukora flat ineri andu ni maharanagira parking muno to ni ukora nake soja ri ari ona kakaradu yo ni othani yake kaude kona kamugunda gake kanyeni ni ukora mwena yo gigotiko gate riu go kwena gate ri ni arehagia ria njomo kurehe some few stowaways Kamuna mataimaga broti iri tari njake. Waje sirika indi ri. Ni akuyethera githukumo. Wega biu akaigaga hau ngari cikaingira. Na yondo ngigira hau broti tari njake muno kundu gwa cotton. Kure wega utuko. Rosini o tidokia. Nirathie. Kanoga kora jirani wanyu umwe ngari kwamite parking wakora jirani umwe aitha ni andikwo ngari iri okaga nayo ri iri ya parking ici ni mumumenaga parking yoka na rori yake estate mundu anare parking igiri ona soja ni akwira trade ni aye wezi park hapo kuna loli na lalanga hapo hapo ni kwa loli na yenzi tozia hizi parking zingine na yo ukivungia hiyo loli hapo itakuvungia na tutatoka hapa kesho saa 4 atokangi mapema kutiru kitu kuhiganira
no uguruke ukorete uhingiirwo ni mundu na nduramenya ngari iyo yukire gucera na hau no andu mamenagira sponsor. You see, Fulani ndo ara mari ngari ri. You have no choice, no nginya mumenyane nigetha mumenye uria muri banganaga. Absolutely. No ri gukona ngari ino ri tia guku gutiri mundu uramitheria ni V8. Yes. Na ina tinti duku na haria pakite ri ahingeirie andu acio andu atatu. Yes. Mukanjia riu operation ya kumenya okire gucerera ndungata iriku. No atia mutumia omwe nacio nio makorwo me CCTV cia Fulani kamwe hau balcony-ini bagucuneke mundu atuhingeire ingeire ana turi amenyeko sikatari muthuri wa Njoki. Njoki uriku kana bainyanya kira utigagua niki acio niwe wake wa Friday Wednesday gukaga ungi ringa inamba inyanya mwakiamba kurigwo no guthio on that mission. Yes. Uria murakaru muno akerutira. Yes. Mwana hora gi sponsor ri nakio ikona haiya tamenyerete kuma ku no theri niendaga the cover of darkness kuma ihenya ona ndamwaririe ana umagaragio renda evidence no ni murenge ni itha ni mumena mundu tocio muno tono no amuhingire mibango yanyu ya Saturday hakuhi mathaa meri na hindi yo no rari oya andu oro shop murathi gongona murathi uhiki ucoke ukore wi muhingire oyo mago turi akathoko mundu tuhingoire bongorara ya mundu no Fulani no mwaka mugianire paki you have ongethio nywe na kucererwo uthia nginya muico ugacoka rivani inaonekana leo tuko na wageni wengi. Unajua leo ni Vulinde. Unajua leo ni Vulinde. Na ile apartment iko pale mwizo, unajua na gwai imejaa tusichana. Kuna gwango wageni sana. Sasa itabidi wacha tu nikuescort uende uweke pale mbele ya Equity. Ona Saturday athuri mena hangover na manyatha mama ni yu na fila na mafuruta umanite thutha othe mathi kweheria ngari rori atakataka ingire Nui kwa andu metukari tunini tu match tu duet he andu matutegaga ukona andu handitwo kigwa magatega hau hi hagatiranio mundu we igiaga a crown ni uguthina kuigua wero engoya mkubwa huku nyuma iko nje buluta mbele iko nje, iko kwa balabala kabisa. Mbele kuna chuma. Na ndio mamenya culprit. Hapa pambeni akikuya lazima angonge. Atapita na mbamba. Pambeni akingonga hii mbamba mtaanza kutumbuana na muniweke kwa hiyo mix. Kata huko. Wega kwa hii gate nitakubikia. Okero kirimie gate yen. Okaigwa horirwo kenda na kuota. Nyaye Baba Caleb. Sasa hizi ni saa ngapi mnapigia mtu? Hapana ni mzioka. Bali tuliweka ngali amepata ka emergency. Inataka kutoka. Itelemuka tu saa hii Usikae. Unajua nimesikia akizungumzia mambo ya break down.
no nginya wenderio guoya ukire woka ukeria ngari hau ndwaragia igua muigaga ngari gate-inĩ ciene nĩkĩ useless people nĩ kuona ũtarona ĩno nĩ gate nĩ handĩkĩtwo no parking in front of this gate hũthagĩrai hakiri ona inyuĩ kauga mũthereke nguohererie ngari negenire reke nguohererie eheria hĩndĩ ĩngĩ haha ngamĩgucia na break down kila soja si soja ndio aliniambia niweke ni gwake guku nitikaria murauto kwao guku ni kagundo anajua mzee niliona kumevinyana jamasa wewe kwenda kwanza tutaongea na committee ufutu kenda na 46 madhao